Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Raja Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa habibina Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ganiyun 'anil alamin. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudakhi fala yakrabanna musallana. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man hajja falam yarfus walam yafsuk harja min zunubihi waladatu ummuhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sininna atamatafadna pung Allah Ta'ala ke hadiri jamaah subuh angke nama si pung Allah Ta'ala. Syukuru ki maraja lulus kuasanna pung Allah Ta'ala nasabab pamasin ni akamasi marajana sehingga engke sikit na foto pung Allah Ta'ala puluh dia mentengak bicue ye nari tu tindroe sehingga engke ki pura pasilen narang sit di pakasiwia waji ye nari tu sampaja subuh sampaja paling maus masussa na pugur sisena rupa taue mawatang di antara 5 waktu ye nari tu sampaja subuh nike sampaja subuh tania fato padilana sampaja sunat na bawang rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampaja sunnah riolono subuh malolong ki apalang masarolo pulino lololisa. Bahkan andi guruta berpendapat maka dinigi gitu mas sampaja sunnah subuh sunnah fajar 2 rakaat nali pangupu rakaat pertama al-insyirah napa pasangan al-quraish rakaat kedua setelah membaca al-fatihah nabaca surah al-fil al-kafirun napa nabaca qul huwallahu ahad akatallu insyaallah malolongan italu baraka pertama yang itu ipabele pun dia sengila sapat diutu mapat dia lekatna pergelangan yang kedua barakatna yang itu papade nari kumasumbang isi di bulu ulawang yang ketiga ia nari tu sininna tu angke padirangi hati angka mana ngili suma pojir yalena. Alhamdulillah. Insyaallah. Judul cara masubuh dilalani kesempatan mabaraka ayen itu tentang haji dan kurban. Dendre di awal ceramah ututunga sige pemang bulan-bulan hijriyah. Sekarang ini angka nikmat tamai 1 Zulkaidah. Labu imatu Zulkaidah mumpoi bulan Zulhijjah. Ilalanna bulan Zulhijjah
ang kadua pakasiwiyang siddi hukunna parallu yan ritu haji risesena to angkai paulle. Yang kedua pakasiyo ri ulasul hijjah makaroba. Ia hukunna makaroba sunnah muakkada. Ya sing sunnah muakkada sisa pilupa na waji lor sesera rupa tahu. Apa ni ang kamaka na din karoba liwat cai ni pung Allah Ta'ala. Maka di pung Allah Ta'ala melalui hadis Rasulullah, man wajada sa'atan fala yudakhi fala yakrabanna musallana. Ini ang kamaka wattunna ula sulhi jana din karoba. Aja sana musur mak daferi na sa pung Allah Ta'ala on rasampajakku. Aja bawa musur lo masigi manang kamana to kikina. Ang kanawat ina korba dene mel karoba. Umasalo bingki hadir. Jamaah subuh ang kena masih pung Allah Ta'ala. Nika sebelum kita membahas kurban, terlebih dahulu kita membahas tentang haji. Yang ke purmania haji, tapakanja kiniatta. Nasabah itu haji, mengandungi syariat hikmah. Nigi tu pula mendre haji, berarti pertama, napitandi tanda syukurna ripungan Allah Ta'ala. Apa mega tu ditanai magi di mulu haji, magi di mendre haji, maka di pigaga pengulit na pungan Allah Ta'ala. Pada nalekuirite kehidupan keseharian na, liwa ega waramparan na, masimpu dalik na, ni kita ni magi di mulu haji, maka di piga pengulit Ita ni puro nung mandaftar, maka di depa. Ni gato ilmul-muli ko. To mandaftar jolo, inapa ipakanja kipak dongeng ripong Allah Ta'ala. Nasabat ni gitu taliwa sikit na, taliwa cicin na. Kikirigala paku jambata kalabo cekong, cicin rimulan na, kela-kela ritangana, sapuripala capan. Ibu, ajak lalu tas sekiring orang parata. Nasabah ia itu ya punai puria sidekang, ia itu ya punai puria sumbangan. Maka dia umat Nabi Musa na podang lakainna, maka dia podang menina sepung Allah Ta'ala Musa. Nabi Musa itu bisa berdialog dengan Tuhannya. Maka dia agi podangi, maka dia tanah neresaga sangat kasih siang, toma cina-cina sogi. Taruh Nabi Musa itu ibu, bapak sekalian bisa berdialog dengan Tuhannya. Maka dia tarmu nasa podang siruntui Nabi Musa, maka dia Musa, engkau nasa perlun Nabi ni kue, maka dah perlun na macine-cine sogi. Podang mani kasih pung Allah Ta'ala tanah na rirasa kaya senga kasih siang. Siruntu Nabi Musa pung Allah Ta'ala maka dipuang, engkau nasa umakku metta ni kasih hasi. Alim mani asogirang. Maka dia pung Allah Ta'ala Musa, podang itu makmu tu suruh ni sedia sogi. Apa angka tu tahu dia sedia sogi, tiba-tiba sogi. Maka dia istilah nama kukute OKB, orang kaya baru. Amu anurin na lupa itu asan. Bay sogi talangga-langga. Maka dia Nabi Musa sedia nu sogi, tapi maka dia pun Allah Ta'ala si tahu mutu sogi. Narik kogan ni si tahu, eli sunupai makasih ansi. Maka dia umat Nabi Musa dia na marigaga. Yang panti sogi ka. Sogi talangga-langga. Tapi waktu na sogi, sibu imur sa sogiran na. Pokok na tungkat-tungkat asujuma mak bagian andre. Tungkat-tungkat masigi nalin andre. Tapi upasang ini biasa mak bagian andre. Ikut bawa ke nandre lo masigi ku juma ya lalu makanjai. Kungoro sidde masigi. Pura kamak katuk bang kani. Panitia na masigi maling si kompe. Si kompe maka dibawa ni mak de. Lawiter isak na Allah. Kamanang tak barre-barre. Jalan ko na ruti gore tak barre-barre. Jadi dari kumelo ki masih dek ya lalu makan jai. Masih dek kematuk ya sangali dia gagat jalingi. Maka woka tar ni pak lu gandeng demi untuk tidak mengecewakan. Iku melo ki masih dek ke kujumai iro hisana nasi ayam goreng. Tanah makan jamana anu na jamaah. Ayam geprek kanjak paga. Iku roti gore jalan kote macak ke nila tu tangaso dikasih
tatalak bawa kasih koridor masih na tingkah mi bawa anak nasalai. Jadi si di papa saya lalu masih ada keimitur makan jai. Imitur maka sing napa ini tanah anak di metoro nak hidup. Maka di rumah tua. Selalu bingki ada sogi talangga-langga. Setiap hari Jumat membagi nasi gratis di masjid. Nak buarangi bolon ratu mata aja gratis. Tami lala kampungi pakan jaki bola na tahu bawan itu karena bawan ni aju gratis. Sibu imusu sibu imurus asugiran na masih dekat. Maka dia Nabi Musa ditogor tak kalupa pung Allah Ta'ala. Ya biasa umak ko na janji si tau sogi sama nalak bini si tau. Si runtu Nabi Musa si pung Allah Ta'ala puang. Ang ketu biasa umak ko mo janji si tau sogi. Iku ya minta pak kita mata lak bini si tau sogi. Maka di pung Allah Ta'ala Musa deu nasa tak kalupa. Yaitu nasa umak mutu bukarang isi di pintu dalle na buka 10 sehingga di nagaga barantin na sogi. Alhamdulillah. Di dari kumelu ki sogi ibu asidak kaki asumbangi. Yang kedua si di pak doangen napa guruan di guruta dari kumelu ki sogi mak boci-boci waram parata tabaci salawae maka dan di guruta simak nakabay. Tabuka garimatu hapita napatasum oku pintu nakaba itu angka taruki la ilaha illallahu malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul adil amin. Ibacai akka 110 siddi nari kupuro ki masumpaja subuh insyaallah masempo dalita pada tua simpo na dalle nakabay yaitu kabay 60 na taung 60 na tau pertama-tama matau apa. Ayo makukui sudah kurang lebih 6 juta. Akka sari baca ibu. Akka 110 siddi. La ilaha illallahu malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul adil amin. Tapi narik kuma cicing itau Masekke itau Cicing rimulanna. Kella-kella ritangana. Sapuri pala capatna. Apa ini itu masekke. Si bola toni tu cicing maka ditoni manguatoni. Maka dia Nabi Isa melo ka nasa sali kampung mito na kasi mondrok ko kampung lalak bata de gaga paningkatang. Ibu jadi nari ko ang kami mita na mondro makampung de gaga parubahan elit-elit ki masapak dalle. Tako ang kamana si bawa na Nabi Isa maka de ka nasa melo pasyo kalit di kampung. Apa yan ang Nabi Isa makari Nabi Isa tanah adalah tempat tidurku di mana aku terbangun disitulah aku langsung bercermin di air dengan memakai jari jemariku aku adalah orang yang terkaya di dunia padahal wajujunna Nabi Isa si ditepe maddi ni Nabi Isa angkan si di sahabat nama curi. Makanya Nabi Isa napodangi sahabat naritala ya Usa melomuk kasih bawa ko merantau tapi sit di perlu ko ajak lalu umpuji mak beli. Si jokan ni dua mas sahabat di tengah perjalanan lipangin Nabi Isa meli roti dua. Maka de tolip pajulu nasa meli roti nasabak mabela-bela tu jokan ngi jukani maka dari Nabi Isa ya usah jagi nasi rutina melo kajol mak buah hajjak Weloy Nabi Isa mak buah hajjak lisui maka dari Nabi Isa ya usah magina dua mani roti na talu nanga uli maka di usang itu padahal pura nanda si dia usah aku mau rumah tu namumpuk balik maka di balik kuri misen tok jukkan nadapi meni si dia saruk malu amalat lempe maka dia ya usah Isa pik ko cari mati ko kuna makal dawe maka dari Nabi Isa pasigis solimu si bauliku insyaallah Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati bisa dia membuat tanah liat menjadi burung baru dia tunjuk terbang bisa menghidupkan orang mati maka pik ko cari mati ka maka di pasigis soliku si baulimu Nabi Isa berjalan di atas air letu ko sewali salo maka dari Nabi Isa ya usah
Maka di mana sana sa telu roti wali telu ni to mandre siddi. Maka di bisa nginasat tu. Tojuk kasih palinas ko di. Uy nadapi kampung ni Nabi Isa. Ni tito si lalung malalu jong maka dai Nabi Isa. Manang kiki jong makan kutunasat jong lalu timurang. Uy manang ka Nabi Isa nali pana na manguluat tami mapana. Langsung akan nirjong Nabi Isa. Purana to mandi jonga lo si Nabi Isa pasipuluman ang ibu kunna. Iro nang pure Andre daginna. Na panajallo. Langsung si iro nang irusay hidup kembali. Maka di Nabi Isa ya usah. Ini ga mandi ruti si di naman nasa taluli. Di na milo mga ako. Uy jok kasi maka di palik ko rin misa gitu jok kana. Nadapi maniwiritasi ima kalau ama buai Nabi Isa. Telu gompu-gompu kasi, bulu-bulu kasi. Telu purana jajir bulu-bulu na jallu man Nabi Isa. Manca julawang. Telu maka dia usah Isa. Manang kajir bulu ulama buat telu na dua-dua mi si bawa. Maka dia tawamu siddi, tawaku siddi. Tawanir tu mandre roti siddi. Woi lupa ina ya usah maka dia. Iya mandre itu roti itu. Maka dari Nabi Isa. Makukue na asangi mumpuk ni balemu. Alamanan ni tu bulu lawang italu itu. Baiklah bakasi Nabi Isa matutu iritasi. Masarang si bawa sahabat na sahabat mumpuk ibalena ya usah. Kacawa-cawa ni ya usah maka disugi talangga-langga. Di pun siya kita ni cawa takku angka mana parampuk talu maka di anu magi itu na tiliwat cawamu. Maka ditosogi na jehe. Kumasa bingkihan. Maka di bisa muka na saya parampok apoli kampung ni. Maka di aja namu. Alabawan itu. Toma bagin. Maka di melo kampunu ko. Melo tukak mali itu lawang itu. Ita ni mati to sikki Maka di ro parampok dua paku carane. Siyo bawan itu ya usah siyo. Siyo lima nama pamula jena. Onro kumunrang isidi. Jolo to tame di kampung Malinandre. Masuk pi matu tolong nama budulawa pur pi matu yunu itu ya usah tu tolong nama budulawa ke kota. Manang kanang iwat tunatama yenang dua parampuk kota Malinandre na puloi menyakala salah yenang o sidde pur masih maka de lo buka ipasiomu ye matu kongker anggota aku dua masa mangi pepe ye na mate dua-dua menit bagi ye matu lawang ku puri balu. Na buka pasyon. Ya tu siya nang dua tahu tama Malinandre maka deh. Tomandre memang ni di okoy. Napa matu ibawangin ande ruang gote dua rilalang itarumin ni racung. Timbul piktor. Sangi piktor pikiran kotor. Angka manipulero. Pam kota Malinandre. Yero ya usanat jadi capelong. Masaman naman ni makdepe, masaman na papenang ero 2 tao. Langsung piri mati di tempat. Maka dito tama na ko tay. Mabalu ulaw, maka di joloy. Tomandre jolo. Bara tomaso. Ero rande puri tadi racung. Niga na tomari lawange. Dega ga tomali mo lawange. Cecin rimulan na killa-killa ritangana sa puri pala capat na. Siddi hikmah nariko ang kakimapunay. Waramparang maiga tumasturna untuk mendek tanah Mekah. Ia itu banari kumili kilo haji atau umrah engkalalui ipakanjaki bati tamap pangujung. Yang kedua nari kumili ki mendaftar ipakanjaki bati tamap mendaftar. Carian resmi. Ya mega turupan nama kukui. Ada teman saya yang naik tahun ini dia natajang 350 juta. Ya, sifat 2 rumah itu insya Allah. Ilo doang mudah-mudahan dia akan haji mabarur. Nah, sabak sinin na tu haji yang mana sapa itawe, ia nari tu haji mabarur. Umassalam ala bingki hadir. Sebelum kita berangkat sana suci Mekah, terlebih dahulu kita melaksanakan ritual sholat sunat toba. Nah, sabak iro milik kunjungi Baitullah. Bolana pung Allah Ta'ala. Sian rakangi salah sunat toba duan rakang. Umpamanya reko tomak kada 2 minggu temelo mendre. Tomas sumpaya sunat toba na. Iwat di siwan ni.
isi kanja-kanja na aruwanin na, sampaya sunat toba dia dilaksanakan secara berjamaah. Kaya waktu na salah sunat toba, amo dito melo haji, namo mindri umrah, nari kupura isa. Nari kumatin romanan niya nata, to sapa non Roma sino-sinoy. Nasa baya sang sampaya sunat toba tu, melo milo toba ri pung Allah Ta'ala. Angka 10 lalat dosa o kuwatak kadewe, melo litobakang, narik ko matindro niya na tamatin romani keluarga ta, to taman nilal kamara ay celelita, untuk masumpah sunat toba, umasak bingki hadir, yaitu 2 rakaat setiap malam. Tapi baiknya nasan de guruta, ala ruwaninna, narik kumasagenamu kuatutta min de tanah Mekah. Umasak bingki hadir, kaya na dosa meli tubakang, ada 2, yaitu dosa lahiriah dengan dosa batinia. Dosa lahiriah kaya bangsa, dosa na matatta, dosa na docilita, dosa na timutta, yang paling utama yan itu dosa na katawatta, kemaluatta. Kalau batinia, dosa denite mata yan itu latiful qalbi. Rumagala ipat dianti, hukumana rumati itu bahkan napakimin di tanah Mekah, dota roh syirri hakku ahfa nafsinatun nisa kulul jasadu. Kaya matun itu bahkan ngero, wattunna na tupura mak berisalang. Kaya pangupu ipake, na setelah kita membaca surah Al-Fatihah rakaat pertama, ibaca pangumpu na narikoto masumpaya toba al-insyirah. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka. Pala tu capana rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah ia naritu al-insyirah. Apa ya al-insyirah nata pumetolena? Iza jaa nasrullahi an-nazar, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nataputolera kana tawwaba. Adam pang dosa aku buang. Nari kutupurna beri seleng tutudan na masulikah manawa-nawa untuk toba kang isinin na dosata. Umasalam la bingki hadir. Sesudah itu macawin ijoka lo umrah atau mendek tanah Mekah isunnakan ni masumpaya sunnah safar. Isangi sunnah safar salah sunnah Allah langang. Umasalam bingki hadir. Agan yakna usolli sunnatas safar rakaataini ada alillahi ta'ala. Ia salah sunnah safar wad dia berjamaah. Nariku suami istri ki melo umrah, melo haji wadi berjamaah di rumah baru kita berjalan ke sana. Aga pengumpukna, ya sembaranmu, ya tapi biasa napasan di gurutan, nari kumasumpay sunat safar, kaya aja nama lampe, nasaba angka ni basi mata aja yawa, ya nama ponco-ponco ya nari tu al-kafirun pasangan an-nas. Ni kaipasan mi, nari ku pada sujud tahir, nari ku sujud terakhir ni masumpay sunat safar, isunakan ni miluruar di pungan Allah Ta'ala. Wadi tu bicara ara, wad di mato to bicara ogi pada sujud terakhir salah sunnah safar ipuadi lala sujud tamakare ipuang pali suka sujud syukuru riun roku sujud ima sumpaya sunnah safar insyaallah iku purna sumpaya safar ipakanjakin ipangatatta aja mun tu maka pari-pari yalan niku purta yalan tasatta nariku angka si bawati akatan nini si bawangin no ni adenge tolisuna wattuna na tono adenge malangka 3 kali tumilo 2000 Allah Ta'ala tolipa cinampa ukilo na detta manawa-nawa makadi puang pasalama tulukai puang pasalama taumunroy puang pasalama ki lolisu ayamon to tasila-sila. Apa biasa tuh kau belum umrah itu rimawi gak mana tapan irita cerah sedikit masalah bingki hadir. Angka ni bahasa itu mendek na yase otoi
Tomeno na mangujulo kumasigi waktu na tomendro otoe totu dan nai pakanjagi peringarata jokkan ibus kita akan mengucapkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Turi dibasahi bibir membaca ini kalimat talbiyah. Umma Salamah binti hadir. Jamaah angkena masih pun Allah Ta'ala. Aga kira-kira hikmah na kandung to angkai pura papoli bar haji. Yang pertama ian itu napitangi tandra asukurukan dari pun Allah Ta'ala. Nasabangkan orang parang kita akan mendaftar untuk umrah atau haji. Risisena pun Allah Ta'ala. Yang kedua, hikmana na papoli to angkai pura papoli bar haji napitangi tandra keadilan na pun Allah Ta'ala. Aga sabak napitangi tandra keadilan pun Allah Ta'ala. Nasabak watun na pahaji mak depungang mapakian sit di pakaian ritalai pakaian ihram. Yaitu pakaian ihram pakaian tidak berjahit. Samanna deni risa pasilengangi tau sogi tau kasiasi rakyat biasa to maparintah saman nasit di ati ka mani napuade rilalangati makadai tarupura temalingkang makan ripaku jambatan sapi pinamalara narito duri lalangati makadai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majappu sempajakku, majappu pakasiwiakku, tuoku amatingakku, napun manang ipung Allah Ta'ala. Umma Salamah binti hadir, jamaah angkena masih ipung Allah Ta'ala. Sehingga nariko tanggal 9 Zulhijjah, Umma Salamah binti hadir, angkamanan ni pahaji, madapung risidi unruang, ritalai bulu Arafah. Pokoknya mundur menentukan ritalai perbedaan haji dan umrah. Watunna 9 Zulhijjah idi aku kampungnya isunakan mapuasa. Nigi itu mapuasa seso di bulan Zulhijjah pas 9 Zulhijjah. Yari itu maka mapuasa sunnah Arafah mendapat ampunan dosa 2 tahun. Si tahu mapura laloe 1 tahun yang akan datang. Nikia tariko 9 Zulhijjah yariga tumakara sesumilo na malepat tahu nasaba 10 Zulhijjah lebaran Idul Adha yaitu hari tasri pertama isunakan makarubah nasaba itu karubai tak bagi telui angkari tella karubania angkatori tella karubanasar angkatori tella karubadam isange karubania tungkat-tungkat tahu turi makaru metto de panasiaga mittamu patuma tetap langsung mendaftar pada ruito ko pesantren na Pak Yusuf ada beberapa kelompok nule kapas 12 kelompok mapamula sik di juta 700 sik di juta 200 2 juta 2 juta 700 sampai 3 juta saya lihat itu sudah 4 kelompok yang sudah full. Tasik di samping ibu bapak sekalian pitu tahu menurut syariah maka di Pak Ustad ide ini awak karoba biasa tuh nggak makundri maka dia jawabannya awak karoba apa makaroba tuh di bapak nah pak maka dia agak mata nariku makaroba ni bapak nah lolotung ni apalang emak nah lolotung ni apalang anak nah selama dia berkeluar belum berkeluarga memang betul. Tapi walingi sit di pasal maka dari alitu kesempatan emakna untuk mendaftar cicang. Untuk mendapatkan pahala bersyariat. Ya, mega tutu salah paham. Kia pahala bersyariat. Sit di samping pitu tahu apalah suku ikut turi macio me ko bapakna. Aling kesempatan. Saya sendiri sisile-sile kak. Biasa sile-sile cuma narik kuasan na tu makun ritama dega nalung apalang bapak. Makoro cerita na menurut agama. Jadi narik ko angka maka aling kesempatan cicang
Nasaba itani kitu mato ko serimundri makarimagi ko di nang kumakaruba na may warang param suku atutungam ya cirki mato ko yalon pung Allah Ta'ala man wajada sa'atan palam yudahi pala yakrabanna musallana. Jadi kasih kesempatan umat salam bingki hadir jamaah angkena masih pung Allah Ta'ala karobaniat jadi saya yang karobaniat turuman niami tungkat taung korobanasar ya saya yang korobanasar korobatinja ya saya yang korobatinja di sisi laut dewat de nawat dinandre tu angke pura matinja maka di Pak Ustad wadiga makaroba tu matiwi ampa mazhab di Indonesia Hanafi Maliki Syafi'i dan Hambali sit di bawah memakurang. Yang tiga-tiga ini membolehkan dengan 3 pensyaratan. Yang pertama, wedding asanna tomatewi langsung tama. Narik kuasanna tomate tatama, dena wedian ridagin. Tapi perlu mintu aja pun narik komelo ki patame tomate tamakaroba cari binatang kurba maka disiaga ni tahu ya. Maka 25 nih, patama ni 2 tomate. Nah sebab biasa tuh angka tomakaroba di kampung. Maka dia tomati manang itu. Maka doa tanya karoba tu tahlilan. Biasa tuang ke kampung makar karoba kaya. Maka dia karoba lampu. Maka dia kaya sana. Maka dia kaya sana nasan. Maka dia tomati manang tanya karoba. Narik kumelo ki palulungang itu mati ta makaroba si campur si bawa tutuo. 5 tutuo 2 tomate. Apa tutuo telu tomate. Jadi nareko asanna tama dewat dia la daginna. Abagi amanangi. Tapi nareko asanna ahli waris na tama umpamanya kang Usman Bora. Mati nambok kula Bora. Ko asanna pa Usman tama wa dia la daginna. Tapi nareko asanna la Bora tama langsung tidak boleh sama sekali diambil dagingnya. Abagi amanangi daginna. Umma Salama bingki hadir. Jamaah angkena masih pengolah Ta'ala. Ini Pak Giri itu pakang jakila lu bati tamak Giri. Nariko isuru ki Mak Giri. Terutama biasa tuh mega pandangin tinggi itu Pak Giri-Giri manu itu. Di panama kanjak mati na tapa nalan. Maka dan di guru ta angka turi telak Giri akka 2, angka turi telak akka 2 Giri. Giri akka 2 harangin andri tahun. Akka 2 Giri halala. Kegiasa Giri akka 2 di panama mati anu Magiri manu 40. Melu ma akikah. Nasuruh ni anak na paterima kadi. Paterima ni karungi purana Giri. Napenta makarungi. Purana Giri napenta makarungi. Giri akka 2 sanai. Harangin andri tahun. Aga pasabar na harang. Tania hasil bismillah Allahu akbar punui. Mati si lemma-lemma mekulala karungi na mati. Biasa lalu tu kuro kampungku biasa yang kami mani pangutulak bae na palak ba tau maka rupo. Maka di mana kama kor redo kali. Anu Pak Ustaz purana mati mengiri apa bani men di kuro pala rede. Giri akka 2. Tania asle giri mpunu. Oi pala rede mpunu. Apa sama juru mati? Ke paliasang akka 2 giri halalay andre. Biasa tu narik kuiti boy parapa. Pura ni ligiri manu kampung. Biasa tuang kanana biasa narik ligiri napas sa urina. Lari macan ni. Padahal petu ni umasa bingki hadir. Itik kang ipemang. Igere. Akka 2 giri halal ayandre. Wih Pak Giri na giri akka 2 petu mani alona. Narik kuang ke tu magiri si masarang ilun si botak kalina abian ni ulunna. Makarro ni andre ulunna. Umasa bingki hadir. Jamaah angkena masih pung Allah Ta'ala. Ini Pak Giri tapakanja kisota. Kita patarangi. Apa nasabah narik kutu Mak Giri itu. Telu tu alung. Telu ura. Harus kita putuskan. Ya dari itu ura lalang andre. Ura pasapi 3 ro. Ura lalang napasatna. Jadi pastikan putus-putus semua ini. Witi makukui Pak Giri ya rata-rata kami tukur pisbuir menawarkan piso matarang
bangkung, ya angkari telak baja Damaskus. Oi matarangnya. Iko nate siri toro bo kertas langsung cari-cari. Masuk sulit melina 30 juta. Iku di pageri kasih pagawai syara emi melai. Sigarik gisi na pakai ganna. Di mana-mana saya ceramah saya pasangkan kepada panitia masjid. Idi panitia masjid meli. Ni gini gitu imang alin suruh parakai. Ma tu kota sel limang elit silo kurbangku tarangir. Makor supaya makan jadi kuang ketu mak geri dia nama saya saulo kolo angka tu baja Epdik Jerman. Mataram manangnya. Satu kali tarik. Itu tak sisa mina tarik mak ke muda malik langsung. Ya aku baru masuk suli melina. Salam lah bingki hadir. Yang mangkena masih pun Allah Ta'ala. Makade andre kuruta Sayyid Nur. Narik ku pagere purun magere dagi karoba. Narik kumilo kumakanja bagena. Narik purni mugere purni lele. Langsung ni musepak paha kanan. Isepak ipanna. Langsung bagi pitu. Alatoni tulan makoro terusnya. Paha kanan, paha kiri. Langsung terusnya ibagi pitu. Ibagi pitu ni daginna. Ibagi pitu ni tulanna. Ibagi pitu ni Athena. InsyaAllah. Sinin nama tu pitu tama asang adil. Adil pembagian na tu. Malulungan mana. Suku jukuna, suku tulanna. Alamananya sana. Aja mutar. Kumpari kumpi ikuru pitu gompo. Angka tumanguang kado. Yurmatu wale. Ulu-pulupu itu gompo na. Angka tumanguang makoro kumakaroba. Aliasan ni pitu tahu. Mapija kang yukur. Oki spidol, api dia ke kurpitu. Ima tu ko makan janyo kadi pada luni male bagiatta. De nagaga mangua de nagama cicing. Salam lah bingki hadir. Jamaah subuh angkai na masih pun Allah Ta'ala. Jadi tu angkai purep tunai kang iriasangi ibadah haji pertama napitangi tanda syukurkan na pun Allah Ta'ala. Yang kedua ia naritu napitangi tanda keadilan na pun Allah Ta'ala. Yang ketiga, hikmah nulungat to angkai tunaki ibadah haji, yang itu parlulu dosa. Maka dia hadis Nabi ta, man hajja lillahi, palam yarpus, walam yabskut, raja kaumihi waladatu ummuhu. Nigi tu pasilin nerengi ibadah haji. De napak dui pung Allah Ta'ala, de tonang kanapa paurota, watunna puru ukupu di arapa, saman lisu maputi sassa. Dega gacet di dosana. Alhamdulillah. Yang keempat, hikmah yang keempat tu angkai pura pasilin narang ibadah haji, ia naritu ijanci kupung Allah Ta'ala sabak suruga. Maka dai hadis Nabi ta, al hajju mabrur laisa lahu jasan illal jannah. Dega gajan cinna haji mabrur sangadinna suruga pamasena pung Allah Ta'ala. Niki ayi di rupa tahu dega misangi. Maka daniga na tau pulih tanah Makkah malulungan ni haji mabrur. Niga kesimpulanna ciri-ciri orang yang mendapatkan haji mabrur ia naritu ONH. Agar ONH ongkos naik haji harus betul-betul uang halal, bukan uang hasil korupsi, bukan uang hasil curian. Yang kedua, ritalai niga tololong haji mabrur, yang itu to angkai papulai pugoi rukun-rukunna hajiangi, syarat-syaratna hajiangi. Yang ketiga, niga na tololong ritalai haji mabrur, yang itu angkai ada perubahan sikap, isangi perubahan sikap, watunna dena pole haji taliwa sikitna. Weh magi na poli haji weh manangka mana halabona mabessa. Watunna dia na poli haji jaran nirita pasal lulu ko masigi Watunna poli tanah Makkah weh manangka mana ha. De namanya mapapinat din nama sampai dan ko masigi. Jangan sampai yang kita sudah haji hanya mendapatkan haji mardud. Agar italah haji mardud. Pinik majam ya sifat na pulih tanah Makkah. Salam lah bingki hadir.
jama angke na masih pung Allah Ta'ala. Lan di makwana naro, idi puli pugo haji, ajak lalu ki nangka sulangi hajita. Sebagai kata hikmah yang terakhir. Maka dari kata-kata napa hikmah, ajak musappa ya alat birengi, rikanjakna tapamu. Ajak musappa ya alat birengi, rikanjakna rupamu. Nasabak kanjakna tapamu, engka pacapurenna. Ajak musappa ya alat birengi, ripangkat jabatangi. Nasabak itu pangkat jabatangi, engka lana capu, engka watuna pensiung. Ajak musappa ya alat birengi, riwaramparangi. Nasabak waramparangi anu capu. Nekia sapa ya lak birangi rikanjakna sifat-sifatmu dan nia ampe kedomu. Nasabak Nabi Muhammad ipakalab bi nasabak ampe malabina. Narima kona naro ye puripa kengkai ibadah haji sekarang ini yang sudah mendapat gelar hajjah, yang sudah mendapat gelar haji, ajak lalu kitnang kasulangi hajita. Tu ngapini puada adai, malampu pitaru ada. Malampu pitaru gau nasabak purana pahangi makadai sadai mitu mak binru ada adai mitu mak binru gau mitu mak binru tahu na ia ria sengi tahu tasilengangi adana nia gau na bolewi getengi warakkengi ada tungengi malampu pitaru gau insyaallah mancaji ki haji mabrur nasaba apa tiruanna pung Allah Ta'ala sehingga tama kiri suga pamasena pung Allah Ta'ala. Mari kita menutup acara ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuari ada pudu ngati subuhe engke tunapa barak pung Allah Ta'ala, sehingga yang punya rencana untuk naik tanah suci Mekah, yang punya rencana untuk masuk namanya berkurban, ya lingi ya simpu dari pung Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masida Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma allafa bainal qulub Kama allafa bainal qulub Adam wa Hawa Ali wa Fatimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Hadijah Allahumma inna as'aluka bi anna ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin minallahi musta'an wa ilaihi tiklan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.